Pemirsa piodalan utawi upacara yatnya rambut sedana. Kemargia risi jeroning rasti tiang bakti majeng betara rambut sedana. Nemonin rahina Buddha wage wuku klau utawi Buddha cemang klau. Tetujuannya ni antuk manggih kesukertan, kerahayuan, sani mepaiketan sareng Dewi Laksmi. Munggaring tradisi agama Hindu Bali, betara rambut sedana kebaktinin pina ke Dewi Kesukertan, sani kaicen warna graha antuk arta brana, emas perak sarwa mule, permata utawi dana, majeng imanusa, ring mekelengin sri sedana, sani ketah ke bawah serambut sedana, wanta pina ke odalan jinah, wiaden genang ngerara pengupejiwa sani sampun kepicayang oleh ide sang yang widuasa majeng imanusa. Selain saking kerunanya ni, Sri artos nyani beras, miwa sedana mateges jinah, mejantan pemarin upacaranya nih sida kemargiang ring widangan rumah tangga pura miwah desa adat. Ring sejeroning kewentanan pasar ring Bali medui pelingge utawi betari melanting sani kepercaya pelingge dewi perekonomian. Raris nyabran raina Buddha cemeng kelau pacang kemargiang upacara pina ke Cina bakti majeng betara rambut sedana, sani unik ring raina puniki kepercaya oleh krama Bali, nenten dados nganggen jina antuk naur utang miwa nabung, sani ngawinang dana inucap nenten presiden mawali malih, ical sangkaning mumu imanusa, unteng nyani ring sejeroning bakti majeng ide antuk perbawaan ide betara rambut sedana, wanta nunas wara nugraha mangdane sida manggi kerayuan, ring samian sani maurip. Ari Wiratmaja Bali TV.